brojevi u okviru stotine. Stotine. Prva stotina od 1 do 100. Druga stotina od 101 do 200. Treća stotina od 201 do 300. Četvrta stotina od 301 do 400. Peta stotina od 401 do 500. Šesta stotina od 501 do 600. Sedma stotina od 601 do 700. Osma stotina od 701 do 800. Deveta stotina od 801 do 900. I deseta stotina od 901 do 1000. Imamo zadatak napiši najmanji broj 6 stotine, 501. Najveći broj 8 stotine, 800. Najmanji broj 7 stotine, 601. I najveći broj 9 stotine, 900. Ako vam se svideo ovaj video, stavite like i zapratite ovaj kanal. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!